Jedan bipolarni poremećaj već 20 godina i zadnjih 6 godina sam dobro. Fizijatri su govorili da trebam ići na operaciju. Lea je rekla ne, probat ćemo to riješiti disanjem i dovela si me do toga da sam dobro sada. Ja imam tu sreću pa nisam trener koji ljudi znaju i prepoznaju zbog popularnosti, već zbog toga što zbilja već 10 godina radim pilates. Ako nam je tijelo dobro, onda možemo graditi dalje. Ali ako nam je tijelo loše, ako smo stalno umorni, ako ne znamo stati, onda ne možemo se ni baviti ovim drugim emocionalnim tijelom i psihičkim tijelom. Imala sam 10 hospitalizacija i onda nakon takvog iskustva kad dođete na dobro, jako puno radite na sebi. Koji su možda najčešći signali koje nam tijelo pokazuje, a ljudi ih ignoriraju? Svoje signale tijela zapravo nisam prije slušala, ali sad sam naučila slušati. Disanje je onaj osnovni alat koji možemo propustiti emociju kroz tijelo, a ne da nam se tijelo počne grčiti. Uvijek mi je psihoterapeut rekao pa daj probaj nešto malo nježnije, ajde idi na ples. Mislim, ja vježbam, ali bez toga, ja mislim svako treba pratiti u taj svoj unutarnju energiju. Svjesno se zapravo dovedem u situacije svaki dan gdje osvještavam svoje tijelo i trudim se biti prisutna u njemu svaki dan, pa makar i pola sata. Između ostalog je radila za Google. Jako visoko pozicionirana. Danas je Darija sve ostavila, iznimnu karijeru uspješnu u korporaciji, isključivo se bavi pomaganjem drugim ljudima. Uvijek se nađe neka osoba koja misli da ne može, onda na kraju se ipak ispostavi da se neki shift pomaknuo, znači nešto se dogodilo. Dobar dan svima, dobrodošli u Nove horizonte. Pričamo o povezanosti sa sobom, pričamo o našem tijelu koje nam jako puno toga govori i zapravo nam je najbolji mogući pokazatelj toga kako smo. E pa kako smo stvarno, reći će mi moje drage gošće, izuzetno sam sretna i ponosna da imam priliku na ovome mjestu s pogledom na Nove horizonte ugostiti Tenu, Dariju i Leu. Drage cure, pa dobro mi došle. Hvala. Evo za početak mi recite kako ste. Evo Tena, mogu krenuti sa tobom. Fenomenalno. Znači danas fenomenalno. Inače imam malo teži period, bude malo ispričala o tome, ali ovo je sad, u ovom sam trenutku, tu, samo tu, nigdje mi drugdje nisu misli i ono. Hvala ti. Kako si sad ovo lijepo rekla, ovdje sam tu u ovome trenutku, a zapravo upravo ti, Darija, nas često učiš vratiti se u ovaj trenutak sada. Kako se ti osjećaš sada u ovome trenutku? Upravo sada jako uzbuđena. Ovo mi je novo iskustvo i kao što inače naglašavam, jako je bitan dak kroz sve, tako da svjesno dišem cijelo vrijeme. Čak si i prije nego si došla ovdje otišla u sobu i zatvorila se i rekla ja moram malo disati i odmoriti. Koliko je važno zapravo da tu stanku uzmemo za sebe u danu, pa makar 5 minuta. Pa pogotovo ako smo u nekom stresnom razdoblju ili ako nas počnu preplavljivati neke emocije, disanje je onaj osnovni alat koji možemo propustiti emociju kroz tijelo, a ne da nam se tijelo počne grčiti, da ostanemo u nekoj tenziji, tako da je jako bitno. Ti ćeš nas danas i učiti na koji način trebamo disati, na koji način se možemo relaksirati, ali o tome ćemo i malo kasnije. Lea, za početak, ti mi reci kako si ti danas? Obično ti mene pitaš kad dođem na trening, inače Lea je moja trenerica. Moram evo sad i privatizirati ovaj prostor, imala sam velikih problema sa leđima, baš jako ozbiljnih. Svi doktori, fizijatri su govorili da trebam ići na operaciju. Lea je rekla ne, probat ćemo to riješiti disanjem, vježbanjem, upornošću i dovela si me do toga da sam dobro sada. I obično svako jutro kad ja dođem k tebi na trening ti mene pitaš kako sam, no sad ja te pitam kako si ti. Pa trenutno sam jako dobra, zato što evo, nadovezat ću se na samo disanje. Ujutro sam i radila prije ovog putovanja. Jučer sam imala jako intenzivan i stresan dan i sad prije što smo se spremili i došli ovdje, isto sam se sabrala u sobi, odradila par tehnika disanja, spremila se i došla. Mislim da ćemo nakon današnjeg dana svi sa tehnikama disanja broj 1 krenuti natrag u naše živote. Kad smo kod tehnika disanja, kad smo kod tijela, kod slušanja sebe, Tena, ti jako često i otvoreno pričaš upravo o ovom svemu što je meni osobno najvažnije, a to je rad na sebi. Tebi upravo jako puno tehnika pomaže da budeš dobro. Da. Jedan bipolarni poremećaj već 20 godina i zadnjih 6 godina sam dobro.
i to je dosta obilježilo moj život. I kad smo 2017. u dnevnoj bolnici, ja sam bila baš u jednoj teškoj depresiji, a prvo su nas učili, u Vrapču smo bili u dnevnoj bolnici i onda se ujutro trebalo disati. Šta je meni to išlo na živce? Meni je to bilo toliko neshvatljivo. Ono, kakvo disanje? A zapravo već su se trudili, osim lijekovi, osim psihijatri, stručna pomoć, trudili su nam se nekakvim tjelesnim stvarima, znači neobičnije disanje, već pomalo pomagati. Ja sam tad odbacivala jer sam ono nekad tak. I u zadnje vrijeme, od kad sam ja bolje i od kad imam samo neke životno-emotivne probleme, a ne toliko goruću bolest, ja sam se isto počela stvarno osvrtati na disanje i ono da, evo, udahni, jedan, reci. I onda sam osjetila baš razliku u svom glasu, i u emociji, i u fokusu. Ja sam ovako temperamentna i odmah ja na prvu skačem i sad malo s vremena, s godinama sam baš to disanje osvijestila. Možemo i disati kao korzet. Onda mi koji imamo problema s inkontinencijom, ako smo rodili, onda možemo jačati te sve poprično prugaste mišiće. I nijedan trbušnjak ti ne može stegnut kao ti sam svoje tijelo. Evo. A druge tehnike, stručna pomoć, TMS, to je transkranijalna magnetna stimulacija mozga, konstelacije sam bila, znači to mi je fenomenalno nešto. Evo, stvarno svašta. Imala sam 10 hospitalizacija i onda nakon takvog iskustva kad dođete na dobro, jako puno radite na sebi. Znači, odlazak na trening i ta disciplina, to je, da, disciplina zapravo je jako bitna. Da živiš život umjereno cijelo vrijeme i onda si možeš pustiti neke izlete downs and up, ali moramo način života svest u naše okvire. Ovaj 90%-tni. I početi se rekuperirati onda kad smo na 85% snage, a ne na 25%. Evo, to su moji neki dane burnouta i ostale stvari. Evo, tak svašta. Pitaj detalje pa ćete reći. Može. Slažem se s tobom, disciplina nam je jako, jako važna. Ja bih rekla disciplina voljenja sebe. Učenja voljenja sebe i zapravo djelovanja da se volimo. Jedan od tih načina je svakako ova briga za sve ovo iznutra. Tijelo nam jako često pokazuje signale. Lea, koji su možda najčešći signali koje nam tijelo pokazuje, a ljudi ih ignoriraju? I ti ih stvarno često viđaš, odnosno svakodnevno u svojoj praksi. Da, svakako, pa svakako ljudi sa kojima radi svaki dan u praksi, svi zapravo govore isto. Tijelo krene prvo onako kroz neke mikrosignale, kao što je umor, pa mi naučeni smo da nam je to zapravo normalna priča. Onda tijelo krene malo glasnije kroz određene boli i zapravo na kraju dok isto to tijelo ne vrisne i onda je zapravo tu kraj. I onda dogode, znači rezultat svega toga su određene ozljede, premorenost i zapravo to su stvari na koje već u ovom prvom momentu umora trebamo reagirati i jednako kao što smo u danu posvećeni poslu, ljudima, tuđim energijama, samo stati i u tom trenutku zapitati se a šta je sa mnom i kako da ja zapravo svoje tijelo dovedem do toga da mi na prvi signal odradim određenu da li tehniku, da li pokret, da li tjelovježbu. Pilates je u zadnje vrijeme jako postao popularan. Ja sam ga osobno zavoljela upravo zbog te kombinacije i disanja i usporavanja, nježnosti, iako je iznimno intenzivan, nije uopće jednostavan za vježbanje. Sad mene zanima, dolaze li ljudi sada više zbog popularnosti ili su svjesni da im tijelo šalje signale i da im je taj isti pilates zapravo iznimno dobar i za ovaj dio ovdje? Pa je ovako, ja vjerujem da generalno na tržištu ljudi odlaze drugim trenerima zbog popularnosti istog pilatesa. Ja imam tu sreću pa nisam trener koji ljudi znaju i prepoznaju zbog popularnosti, već zbog toga što zbilja već 10 godina radim pilates i spajam zbilja tehnike. U isti pilates implementiramo i kineziterapiju i vježbe disanja, DNS metode. Radim pilates zapravo i sa sportašima, prevenciju i sanaciju ozljeda, tako da ja bih rekla da radim s ovom B skupinom. Zbog ljudi koji dolaze zbilja jer im pilates treba,
osviješteni su o istoj metodi i zapravo jednom kad uđu u nju, eto, ti Da. primjer ostanu i zbilja bivaju u njoj. Danas ćemo imati priliku i probati late, svima ćemo priliku probati disat. Zanima me, Darija, što se disanja tiče, koliko ljudi očekuje instant tišinu, a koliko ljudi su spremni suočiti se sa svojim nemirima u tom trenutku? Pa ljudi koji prvenstveno meni dolaze, to su obično ljudi koji su već negdje probali meditaciju, pa makar one neke online aplikacije i zapravo većinom su to ljudi koji znaju da se ne može odmah očekivati nikakva tišina i zapravo da je to stanje nirvane, znači stanje bez misli, ono ultimativna prosvjetljenost, zapravo je nama u svakodnevnici nije ni bitno, a zapravo je jako teško, gotovo nemoguće postići. Tako da većina ljudi koji dolaze znaju da ne trebaju uopće stavljati taj pritisak na sebe da moraju nešto sad tu postići neku tišinu u glavi, a ja uvijek na početku meditacije naglasim da što god rade da je u redu, da smo tu radi sebe i da ne mogu napraviti ništa krivo. Uvijek se nađe neka osoba koja misli da ne može, onda na kraju se ipak ispostavi da se neki shift pomaknuo, znači nešto se dogodilo unutar tih obično pola sata do sat vremena koliko zajedno dišemo i meditiramo, tako da nije da mi dolaze ljudi koji su pali s Marsa ili sad očekuju od sebe da u 5 minuta, u pola sata, u sat vremena postanu neki Buda ili nešto, to je nemoguće. Ali divni su recimo primjeri, evo Tena, ti si rekla kad su te prvi put upoznali sa disanjem, bilo ti šta je ovo, šta ovi od mene tu sada traže, a koliko ti zapravo danas to isto disanje pomaže u tvome životu? Da, definitivno. Ono kad su prvi put rekli da moramo disati sad 5 minuta, meni to stvarno išlo na živce. Ne, ja sam bila uvjerena da to ne pomaže. Kakvo disanje. I onda život te uči, nisi najpametniji, uči. Ali recimo ja, osim disanjem kad se umirim, teško mi je postići nirvanu ili tom tehnikom, ali se stvarno mogu umiriti da nemam baš kaos u glavi. Ali kada ja imam potpuno prazan mozak, recimo nakon sat i pol aktivnosti, trčanja, planinarenja i stvarno ti se popne šleza na 2000 metara ili ti se rađaju neke lijepe ideje, ali kao pozadinski, ali zapravo si tako prazan i tako pun u isto vrijeme. Ja to jedino postižem sa dugotrajnom fizičkom aktivnošću, konkretno u kojoj se znojim. Ne mirujem, nego znojim. I uvijek mi je psihoterapeut rekao, pa daj probaj nešto malo nježnije, ajde idi na ples, ajde ovo, mislim ja vježbam, ali bez toga, ja mislim svako treba pratiti u taj svoju unutarnju energiju. Znači, treba mi to, ali još mi više treba kretanja i treba mi da se iznojim. Skroz da mi sve kemikalije izađu van. Koliko je zapravo važno da slušamo to isto tijelo koje nam daje konstantno signale. Lea, ti si slušala svoje tijelo i srce i dušu i u kineziologiji si stvarno dugi niz godina radiš sa sportašima, profesionalnim sportašima, amaterima, rekreativcima, koristiš razne tehnike, evo sama si spomenula i kinezioterapije i pilatesa. Koliko si sretna onime što radiš, a i paralelno, moram sad isto reći, si pokrenula 2 brenda, jedan od njih je brend odjeće za sport, a drugi je upravo tvoj samostalni prostor gdje si trener zajedno sa svojim partnerom. Dakle, ovo mi je prava jedna poduzetnica, molim vas jedan pljesak za nju. Izuzetno hrabra, izuzetno vrijedna, koja probija vlastite granice konstantno, sportskim mindsetom. Koliko si ti slušala sebe i koliko se zapravo trebamo slušati sebe i svoje signale tijela? Pa svoje signale tijela zapravo nisam prije slušala, ali sad sam naučila slušati. Učim svaki dan zapravo i gdje ja sebe zapravo dovedem, učim svaki dan, odvedem se u pokret. Jer to je jedini neki moment koji mene, jer sam u sporti cijeli život pa drugačije možda ne znam, ogoli. Jer mi pokret mi zapravo pokaže u svakom trenutku gdje sam slaba, gdje se tresam. Znate onaj moment na treningu kad krenete s tresutka, pa je teško, gdje se znojim, gdje ne mogu kontra toga, a moram probiti još granice, jer to što je Tena rekla, osjećam se puno bolje nakon toga. I zapravo svaki taj trenutak neki za sebe koju kradem, ili nedeljom, evo sad ću ja privatizirati malo sa mnom na Bikću kad odemo svaku nedjelju, zapravo svjesno se dovodim u situacije
sad da li ti odgovaram na pitanje, ne znam. Svjesno se zapravo dovedem u situacije svaki dan gdje osvještavam svoje tijelo i trudim se biti prisutna u njemu svaki dan, pa makar i pola sata. Kad smo kod prisutnosti, ti nas, Darija, vraćaš to iz prisutnosti. Darija je također ima izuzetno zanimljivu priču. Darija je iz jedne kompletno druge priče. Između ostalog je radila za Google. Jako, jako visoko pozicionirana. Matematičarka u duši, ja bih rekla, jel tako? Inženjerka koja je sa 10 godina se susrela sa alternativnim tehnikama rada na sebi. Danas je Darija sve ostavila, iznimnu karijeru uspješnu u korporaciji, isključivo se bavi pomaganjem drugim ljudima. Meditacije, disanje zapravo je samo jedan od onih tvojih alata kojima se baviš, koučaš ljude, pomažeš ljudima. Koliko si ti slušala sebe i svoje srce i koliko je bilo važno ga slušati? Da si ovakav jedan preokret napravila u svojoj karijeri? Pa ja ću biti onaj drugi primjer koji je trčao i nije znao usporiti. I desile su se neke životne okolnosti kada mi je umro tata, gdje su me sve ove simptome što su cure nabrojale, sustigli su me bez da sam ih ja zapravo primijetila, jer nisam slušala tijelo, nisam slušala zapravo ništa jer sam jurila okolo i nisam mogla čuti. I desilo se da sam ja isto tako završila u bolnici krajem 2019. na Jankomiru, dan prije stare godine, i završila sam na antidepresivima. I to je bilo jedno zbilja tamno razdoblje u mom životu gdje sam dotaknula vjerojatno i najveće dno. Ali mi je drago da se to desilo jer sam s tog dna počela rasti i penjati se nekim drugim putem. I zapravo u cijeloj toj zbrci odradila sam jednu trodnevnu edukaciju disanja, baš konkretno. I točno se sjećam, bio je petak, bio je 3. mjesec prije nego što je puknuo onaj lockdown prvi. I išla sam navečer na neki rođendan i ja sam si mislila, Isuse Bože, kako ću ja ići na to, ja nisam za ljude, nisam dovoljno dobro. I to je bio prvi dan edukacije disanja gdje smo mi nakon, mislim da smo disali oko 45 minuta, možda sat vremena tu večer, gdje sam se ja prije i poslije osjećala apsolutno drugačije. Ja nisam mogla vjerovati kako se ja osjećam nakon disanja. Ne da sam bila spremna za ljude, nego sam osjetila onaj jedan stari dio sebe koji je jako društven, koji je jako socijalan, koji voli pričat, koji voli ljude. Ko da se taj dio mene nekako vratio i onda sam skužila, aha, u ovome ima nešto više. I da, naravno, disanje, tu se dešava puno bioloških mehanizama gdje nam se na staničnoj razini mijenjaju stvari u tijelu i stanice se oksigeniziraju i svašta nešto. Ali onda imamo taj jedan biološki dio, onda imamo i taj psihički dio koji prati to. Tako da sam ja zapravo kroz tu edukaciju dobila neke nove tehnike koje sam onda kada je lockdown došao imala prilike svaki dan 2 do 3 puta dnevno prakticirati u sasvim apsolutnom miru. I zapravo meni je taj prvi lockdown došao kao onaj prvi trenutak, ajme, ja uopće nisam godinama usporila. I onda kada sam smjela usporiti, kada sam si sama dala dozvolu i zapravo kada je cijeli svijet stao, onda sam ja kroz tu jednu malo mračniju priču se toliko brzo oporavila da je čak i moj psihijatar i moja psihologica, oboje su bili rekli da nisu nikada vidjeli nekoga da se tako brzo oporavio od stanja u kojem sam im došla prethodno. Tako da je to meni jedan od pokazatelja koliko disanje može, samo disanje, meditaciju na stranu, jer meditacija je još jedan bonus, ali samo disanje samo po sebi može donijeti toliko benefita u život da je to jer nam je najbitnija fizička podloga, znači san, hidracija, znači ako nam je tijelo dobro, onda možemo graditi dalje, ali ako nam je tijelo loše, ako smo stalno umorni, ako ne znamo stati, onda ne možemo se ni baviti ovim drugim emocionalnim tijelom i psihičkim tijelom. Slažem se s tom i hvala ti na ovoj iskrenosti i otvorenosti. Jel vas mogu zamoliti jedan pljesak za ovu scenu? Evo, polako ću privoditi razgovor kraju. Tena, moram se još svakako na tebe osvrnuti. Prije svega ti čestitam na otvorenosti i hrabrosti koju imaš.
što toliko otvoreno pričaš o svemu, pratimo te svi na mrežama, činiš sve da destigmatiziraš psihičke bolesti, otvoreno pričaš o tome, iznimno puno radiš na sebi da budeš dobro. Kako te na tvoj svaki dan izgleda? Ovisi kako kada. Nekad moram duže spavati, pa makar to značilo da nešto moram otkazati. Nekad super zaspim na večer, pa se i ranije dignem. Trudim se održavati nekakvu rutinu. Recimo, uvela sam, ja sam jako puno prije bavila trčanjem i bila sam u reprezentaciji. Trčanje je za mene orijentacijsko i atletsko bilo najveći dio života. Uglavnom, ali sad baš ne mogu i zadnje vrijeme nisam toliko aktivna. I na primjer uvela sam da 5 minuta kad se probudim vježbam. Doslovno, ko kak su bake. Meni već to mijenja naviku. Jako mi je bitno da se zdravo hranim. Baš ću reći zdravo i, kako se to kaže, uravnoteženo, da jedem sirovog. I ja kažem, to sigurno, znači ja imam mozak koji je jako osjetljiv, koji krivo radi, koji onda previše ili premalo luči neurotransmitora. I recimo stvarno kad se nisam taj stres, nego šta ju nosimo u sebe, cijeli taj, cijela homeostaza naša. Ali nekad jedan dana da se isto raspadnem, da se razljutim, uđem u vrtlog mržnje, ljutnje oko tog sudskog procesa i seksualnog zlostavljanja. Recimo, to me sastavi me sa zemljom, ali onda ne ostanem predugo u tome. Probam za 2 dana okrenut film. I to najviše učim. O tom mi ovisi u koji film uđem, tako će mi ovisi taj dan. I tog sam svjesna, ali na razumskoj razini je nekada sve jasno, a na emotivnoj nije. I radim i valjda neću nikad završiti, ali zadovoljna sam disam i idemo dalje. Kupila sam grunt za 7.500 eura i znači kosili smo 5 sati i nismo sve pokosili. Došao je susjed Dejan, rekao nemojte više, ja ću vam malčirati. Ja pitam koliko smo dužni, pa ništa. Znači ja taj cijeli dan nisam ništa razmišljala u glavi, bila mi je prazna. Znači ruke u zemlju da mi bude pod noktima crno i da trčim. Evo, to mi baš treba. I onda mi treba ovakvi divni trenuci. Hvala ti što se pozvala. Evo. Naravno. Hvala vama što ste došli. Još samo jedno pitanje za kraj, jer ova kosilica stvarno nam ovdje tu nema veze. Ne može biti ništa u životu savršeno. Najkraće, što i kako trebamo najbolje čuti svoje tijelo, što napraviti da ga čujemo, na koji način stati, što napraviti, najkraći mogući alat, sve 3 mi odgovorite. Duboki udah nutra van i pogled lijevo i desno i to ti resetira malo mozak. To. Darija? Ja volim stati doslovno skenirati tijelo i pogledati unutar tijela, ovo što je Lea govorila, suptilne signale gdje mi se šta javlja. Obožavam disat, meni je, kad mi se god digne neka anksioznost ili strah, samo prodišem kroz to i otpustim da se ne zadrži u tijelu. Tako da bi ja definitivno, meni je svjesno disanje i u svakodnevnom životu, a ne samo kada je kriza. Znači ne samo kada je kriza, nego i u svakodnevnom životu. Lea? Zapravo kad se javi nekakav već umor koji sami prepoznamo, zastat i pokušaš raščlaniti jer to trenutni umor od fizičke dalje aktivnosti od današnjeg dana i ne to neki malo već nakupljeni nivo. Da ne ode korak dalje. Jer ne valja ni preforsirati se u cijeloj toj disciplini i svemu tome. Ana, oprosti. Zavrištat, znači ako ti stvarno zavrištat, bacit drvo od drvo i tako sad išlo Maksime da me niko... I ja sam plakala i bacala. Evo, stvarno nije floskula pomaže, ali to, a onda ove nježnije... Ja bi se nadovezala... A onda ovo! To je istina, ja bi se nadovezala da sam ja znala otići na Sljeme i vrištat kad ništa drugo ne bi ufalilo. I sport je jako bitan kada nemamo energije, znači jer mi ponekad nemamo kapaciteta jednostavno baviti se nekim životnim pitanjima. I u trenucima koji su mi bili najteži, ja sam išla 5 puta tjedno u teretanu na drugi kraj grada, bila po 5 sati, bavim se penjanjem i tako da tamo se provodi više sati u dvorani, a ne samo tipa sat ili 2. Išla bi do Jankomira, ali ne u bolnicu, ne do dvoranu na penjanje. Od 3 do 5 puta tjedno i tamo bila 3 do 5 sati, družila se s ljudima. Mislim, meni je osobno penjanje sport koji zahtijeva toliki fokus
da uopće ne stigneš o ničem drugom razmišljati i toliki umor te obuzme i savlada da u trenucima kad nemaš kapaciteta baviti se nekim većim pitanjima, onda to proradiš kroz sport, a u trenutku kad izradiš taj kapacitet i ojačaš svoj živčani sustav, onda se možeš ići baviti ovim dubljim pitanjima. Ja vjerujem, Lea, da se slažeš da je primjer sekreture rekle, ali znate što ću vam ja reći? Meni pomaže i plakanje. Ja Bravo. često plačem, iskreno. Bravo. Bravo. Ja sam veliki emotivac. Bravo. Kada, Bravo. Točno. iskreno ću vam reći, veliki sam emotivac i nekad je to u moja 4 zida. Evo, jučer je bilo kod frizera, bio mi je strašno težak dan. Toliko nakupljenog stresa sam imala i dan je išao sve u krivo. A mi danas trebamo biti ovdje. Zakasnila sam 2 sata na termin jer sam krivo shvatila, došla i samo krenula plakat. Mislim, meni to osobno isto pomaže. Mislim da emocije trebamo propuštati kroz sebe, ne skrivati ih. Naravno da biramo mjesto i vrijeme, da ne moramo baš kod frizera, ali možemo. Da, Znači su. Na kraju krajeva hvala im i volim ih. U svakom slučaju, vi ste primjer, iskreno da vam kažem, alata koje ja se trudim u svom životu koristiti da budem dobro, da ne dođem do burnouta, da izdržim tempo koji živim i mislim da osobno nam je prevencija najvažnija stvar u životu. Da ne dođemo, da ne pređemo tu crvenu liniju. Uvijek se možemo vratiti, dokaz ste da se vratiti možemo, ali isto tako možda bi bilo najbolje da niti ne dođemo do toga. Da budemo disciplinirani u voljenju sebe, ako se slažete. To mi najviše fali. Pitala sam vas na samom početku kako ste stvarno, odgovorile ste mi. Meni je srce puno nakon ovog razgovora, hvala vam na njemu. A mi se vidimo naravno, dragi moji, u nekom novom podcastu.